Lijepi pozdrav svima. Drago mi je da sam ponovno mogu biti ovdje danas sa vama. Vjerujem i nadam se da ste svi dobro i da idete u tom smjeru, da budete dobro. Eto, s obzirom da danas, kao što sam napisala, danas je dan želja. Moja želja je da mi postavite svoja pitanja na koja biste voljeli dobiti odgovor. Ako imate problem postavljati direktno pitanja ovdje, onda mi postavite preko Messengera ili najbolje preko Messengera, tako da mogu se posvetiti nakratko svakome od vas. Konkretno, samo trenutak. Dobro. Danas je inače jako zanimljiv dan. Mnogo stvari se dešava i što u sustavu, šta sa ljudima, šta među ljudima, jel? I zanimljivo je bilo čak danas kad sam postavila da ću ponovno biti sa vama, to sam postavila prije par sati. I malo prije, možda 20 minuta prije vidim da nisam stavila da javno objavljam objavu. I samoj sebi sam se počela smijati i kažem samoj sebi, znači ne želiš podijeliti zapravo svoje želje sa drugima. Želiš ih zadržati samo za sebe, jel? Pa, ipak živimo u ljudskom svijetu, jel? Postoji ta doza naše male sebičnosti i voljeli bi puno stvari zadržati za sebe, ali onda ipak dođe taj trenutak svjesnosti, pa ipak je ljepše kad podijeliš sa drugima i lijepo je da drugi isto prisustvuju u dijelu i bivanju zajedno sa tobom, kao što ti onda automatski dobivaš bivanje sa svima njima. Imala sam jedno pitanje sad neki dan od svog jednog dragog kolege, u biti mog nekadašnjeg klijenta, sad smo postali kolege. Pitanje je bilo, pa dobro Mirjam, zašto ljudi kada slušaju određena videa ili neko što neko priča, zašto imaju negativne stavove spram toga ili da ih baš briga, to ih u potpunosti ne zanima. Da li moguće je da to ima veze sa njihovim neprihvaćanjem ili smatraš da ima veze sa time što nisu potpuno, ne žele biti iskreni sami sa sobom, ne žele zapravo doživjeti preko svega toga suočenje sa vlastitom istinom. I to mi je bilo onako dosta zanimljivo pitanje, na koje se može onako filozofski odgovarati, jel? Ali sa druge strane, definitivno da, najčešće nismo spremni prihvatiti, niti želimo prihvatiti, znači opet je ta želja, jel? Prihvatiti savjet, prihvatiti određenu smjernicu, u biti ne želimo čuti samoga sebe kroz glas nekog drugog ili kroz dobiti odgovor za sebe kroz odgovor koji dobivamo od nekog drugog. Pa isto tako, meni se znalo mi se desiti, a i zna mi se još uvijek desiti, da ako budem ljuta i dan nije mi baš dobar dan, to je fascinantno, mislim i najrađe bi bila sama sa sobom i sa svojim nekakvim nehtjenjima, neželjenjima i u odbijanju takozvanog moranja. Jer jedna strana je naše željenje, a druga strana je naše moranje. To su dvije jako slične stvari, ali koje se jako dobro u ovom životu nadopunjavaju jedna sa drugom. I najčešće se desi da u biti mi nismo ni svjesni što je to što mi zaista želimo, što zaista dubinski želimo. Postoji dio, kad niste dobri, raspoloženi, postoji dio tog
neželjenja ili ja zapravo ne želim biti u konekciji sa nikime, ne želim dijeliti savjete, ne želim se smijati ljudima, ne želim progovoriti s ljudima, ne želim ih podržati. Apsolutno ništa, sve onako, svi makac od mene. Primjer. I onda u biti, a tvoja dubinska želja, ono istinsko htjenje u tebi govori, ali ja želim podršku, ja želim prihvatiti podršku, želim da mi se sad stvori neko ko će mi kroz nešto što će mi reći ili kroz poziv ili kroz poruku dati točno to što je meni u tom trenutku sada potrebno da čujem za samoga sebe, da čujem za samu sebe. Da dobijem odgovor za to što mi je potrebno, na to pitanje koje imam u glavi i koje mi stvara konfuziju i ljuti me i stvara bijesove i dovodi do toga da mičem sve oko sebe jer me niko više ne zanima, jel? Kao niko mi ne može pomoći i niko mi ništa ne može pametno za reći, a u biti dubinski ona iskonska, kao što kažem, želje, ali ja želim da mi se neko obrati i ja želim da mi neko nešto kaže i želim dobiti podršku. I onda napokon kad u jednom trenutku se dođe osoba i kaže, ma daj čekaj, ajde, razumijem da se ne osjećaš dobro, razumijem da ti nije do razgovora sa nikim i ajmo reći ne želiš, jel? Ma imam ti nešto za prenijet. Imam nešto što ti želim prenijet, što ti želim reći. I u tom trenutku jednostavno taj jedan blok, ta jedna zaštita koju ste vi stvorili prema samome sebi, taj kako mi zovemo zemaljski ego kojim se uporno štitimo da ne bismo slučajno bili povrijeđeni, misleći da smo jaki, ali zapravo smo u suštini tada jako, jako slabi, jer na taj način stvaranjem blokade, stavljanjem ega u biti, tog takozvanog zemaljskog ega, jel? I odbijanja drugih, mi u biti patimo u dubini samoga sebe jer naša iskonska želja nije u potpunosti izražena do kraja, nego kroz ljutnju i bijesove i vikanje uporno pokušavamo dati do znanja, a daj me pogledaj, ili želim da oči su uprte u meni, ili želim ovo što sam rekla, želim dobiti savjet. Ali jednostavno toliko znamo biti kruti sami prema sebi. Mi nismo kruti prema drugim ljudima. To je figurativno rečeno, ti si bezobrazan i kruci. Bog Željka, slobodno postaviti pitanje, molim te. Evo da nastavim. Mi nismo kruti zapravo prema drugima, mi smo žestoki prema samome sebi. I to je ona prava istina koju ne želimo prihvatiti, što dovodi do toga koliko se malo onda volimo i poštujemo, jel? Zaista poštujemo samoga sebe. I u svemu tome, kad ti napokon zastaneš i kažeš ok, ajde, reci mi što mi imaš za reći. Ali u tome dopustimo sebi, želim ipak čut. Ajde, koliko god sam bijesan ili bijesna ili u netrpeljivosti sama sa sobom, ja želim čut ipak što je to što mi je bitno i potrebno za mene samu ili za mene samoga. I u tom trenutku napokon onda vas ta informacija te druge strane, te osobe koja je iskonski izrazila želju da vam nešto prenese, zaista vas to onda odblokira i nakon toga počnete disati i onda vam je cijeli svijet vam je predivan, ružičast, predivnim bojama, vidite kristalnije, nema više te situacije, te boli, te ljutnje i zapravo to su sve nemoći naše vlastite dubinske nemoći. Ili kad ti pošalje neko da poslušaš neku pjesmu ili kad ti se, što se meni puno puta zna desiti, naletim jednostavno ili na Facebooku, naletim na određene videe ili članak i ma neću sad to
šta sad, zašto bi sad to čitala, ali jedan dio mene, ajde ipak pročitaj, jer u danu ne biste vjerovali koliko svako od nas postavi tonu pitanja. Prvo samome sebi, a definitivno na taj način naše misli lete brzinom svjetlosti. Ono što sam pričala kroz par prijašnjih videa, misli su toliko jake da vi mislima možete zaista razoriti najveće planine. To je figurativno rečeno, ali misli su zapravo najgora oružja koja mi itekako najbolje znamo koristiti. Ali kroz sve to zapravo samo blokiramo samoga sebe da istinski dobijemo podršku za samoga sebe i da dobijemo odgovore koje toliko silno želimo čuti i tražimo. Ljudi se definitivno boje izraziti svoju vlastitu želju. Zato što još uvijek postoji taj osjećaj nesigurnosti sa samim sobom. Ali ono što sam ja naučila iz vlastitog života i radeći sa ljudima, najbolje dobivaš kroz život, najviše naučiš o samome sebi, najviše vrata otvoriš tek kada zaista si dopustiš čuti informacije i dobiti odgovore na svoja vlastita pitanja od strane ljudi koje čak i ti sam educiraš ili podržavaš, potičeš, educiraš, učiš, kako god tretiraš, razgovaraš. Najviše takvih zapravo oslobođenja za samoga sebe ti možeš imati. Ali naravno, postoji taj strah, zato što postoji strah od nepovjerenja i ako ja sad kažem nešto, može se desiti da ću u istom trenutku biti povrijeđen i koliko je zapravo ta osoba relevantna da mi da određen savjet. Sad sam se sjetila jednog dragog klijenta kojeg sam imala dok sam imala privatno u Hrvatskoj. To je fascinantno. Inače, išao je kod raznih psihijatara i kako on sam kaže, sa svima se uspio posvađati i svima je našao manu i svakome je uspio reći ono što ga ide. I onda tako je došao i meni. Na mene je došao red, jel? I došao je kod mene na tretman i na razgovor i kaže slušaj, ljudi, molim vas, slobodno postavite pitanja. Svi koji se sada javljate ili gledate. Kaže on, slušaj, ajde ti sad daj mi odgovore na ova neka moja pitanja, a ja ću onda vidjeti i prostudirati koliko si ti adekvatna da zaista s tobom imam nekakvu komunikaciju na višem nivou, kako bi se reklo. Koliko si kompatibilna, zapravo kompetentna odgovoriti na moja pitanja. U biti, mislim, u tom trenutku možete samo udahnuti i izdahnuti. Jedan dio vas je, pa čekaj malo, pa ti si meni došao na tretman, a nisam ja tebi došla na tretman. A s druge strane je onda da udahnete, izdahnete i kažete, pa dobro, ok, ajmo zaista vidjeti što je to što mogu naučiti od ove osobe, od ovog čovjeka koji mi je došao. Što je to što me zanimljivog čeka sada u ovoj cijeloj komunikaciji, koliko sam zaista ja osobno spremna čuti istinske odgovore koje dopiru iz mene same i koliko sam ih zaista spremna iznijeti na van. To je bilo definitivno jako interesantan razgovor. Eto, ja sam ispunila klijentova očekivanja, ali u biti nije poanta to što sam ja ispunila njegova očekivanja, nego i njegove želje, već sa neki način ta želja da on uspije imati nekakvu debatu sa mnom, nego je više to bilo koliko zapravo sam ja dobila za samu sebe i vjere i povjerenja da zaista to što
me čovjek pita, zaista ja uspijem sa povjerenjem, uspijem zapravo doprijeti do njega i čovjek počinje imati povjerenje u to što mu govorim i počinje mijenjati jednostavno mimika lica postaje mekša i postala je mekša. Nije više bilo kruto, nepovjerljivo, nesigurno ili stil sad samo pripremam kako ću se boriti sa tobom. Tako da ima raznih situacija u životu. Isto tako imate situaciju, na primjer, gdje vi trebate, jednostavno morate biti prisutni, na primjer na sastancima gdje ima jako puno ljudi, a niste u volji niti u želji, biti u prostoriji sa gomilom ljudi i slušati njihova nekakva naklapanja i razmišljanja i razgovore. I najčešće se desi, što se znalo desiti sa mnogim mojim klijentima, da počnu hiperventilirati. Sad ću odgovoriti Valentina na pitanje, samo tren. Počnu hiperventilirati i na kraju se ne pojavi na sastanku ili na poslu, jer jednostavno uhvati ih ta panika, krenu se zatvarati. Ono što je poanta, ono što je bitno u tom trenutku, da udahnete i kažete samome sebi, sada ću otići tamo i želim doživjeti ono što meni istinski treba. Nemam snagu trenutno, znači šta želim? Želim snagu. I vi, što se meni znalo najčešće desiti kad bi bila u prostorijama gdje je bilo gomila ljudi i slušate debate, slušate razne stvari, jednostavno da, želim biti tamo, trebam biti tamo, ali uzet ću svu tu snagu i uzet ću ta iskustva, jer neko će reći nešto što će meni odblokirati, nešto odblokirati u meni ili će me potaknuti na razmišljanje kako da samoj sebi u datom trenutku pomognem ili ću dobiti odgovor iznenada iz nečijih usta. Na taj način je bitno razmišljati i onda vi zaista na kraju istinski dobivate to što ste željeli. Ja sam dobila uvijek tu snagu koja mi je bila potrebna i to zadovoljstvo. I ako sam ujutro bila loše volje, već kasnije za par sati sam se smijala i bila sam puno bolje volje, ali dopustiti samome sebi ipak, ajmo probiti taj dio. Jednostavno nema potrebe biti u takvom stanju. Pitanje, kako jačati vjeru u Boga? Kako jačati vjeru u Boga? Nisam pričala o tim stvarima i kroz videe se ne dotičem religijskih stvari, zato što svako od ljudi ima pravo biti u povezanosti sa onim stvarima koje su vama bliske. Da li vi vjerovali, ne znam, da će vas ojačati hodanje po travi ili pijenje vode ili odlazak u crkvu, džamiju ili odlazak na okupljanja, to je stav, to je u biti dio vas samih. Ali ono što mogu reći, bitno je zapitaj se koji dio tebe nema još uvijek povjerenje u tebe samu. Jer sve to što tražiš imaš u samoj sebi, a bježati od same sebe je jednako tuga. I zapravo tražimo odgovore na puno strana. I bitno je, kad već tražimo odgovore na svoja vlastita pitanja, prvo reći samome sebi, da li prihvaćam dobiti odgovor za postavljeno pitanje? Znači, da li ga prihvaćam? Jer mnogi ljudi mogu biti tu koji će davati odgovore, ali koliko vi zaista sami po sebi prihvaćate dobiti odgovor, kao što sam sad navodila kroz vlastite primjere.
kažemo prvo da ja prihvaćam dobiti odgovor na svoje vlastito pitanje, želim dobiti odgovor, želim čut i želim razumjeti odgovor koji sam dobio ili dobila, u ovom trenutku dobila. Želim razumjeti taj odgovor koji sam dobila. I kroz to, znači, napisati samome sebi gdje je to gdje ja nemam povjerenja. Koji dio mene nema povjerenja? Jer tu smo slabi. I kad spoznamo koji dio nas nema povjerenja, automatski kreće ono što sam rekla, da, to je kontrast. Ovdje nemam povjerenje, ali ovdje onda imam povjerenje, jer mi živimo život vage. Plusa, minusa, dobrog, lošeg, tame, svjetla, kako god hoćete. Neba, zemlje. Znači, strah me, ili ti, ono što sam rekla kroz video, da, strah je jednako nepovjerenje i neizvjesnost. Znači, nemam povjerenja, ovdje imam povjerenja. Kroz šta ću dobiti, što je to što meni daje istinski povjerenje u mene samu. I sjetiti se koliko stvari si zaista učinio ili učinila za samu sebe kroz cijeli ovaj period života, koliko godina imaš, to je isto bitno se prisjetiti. Svih tih bitnih stavka, kad god smo bili dolje, kako smo se podigli gore. Što je bio taj okidač koji nas je podigao? Koje su nam riječi pomogle? I na taj način utjecati na samoga sebe. I onda dolazi vjera. Jer vjera je nešto što nema veze sa religijom. Ja prihvaćam svaku religiju, zato što kroz rad sa ljudima, kakve sam sve ljude imala, kroz rad sa ljudima sam puno naučila, naravno, o prihvaćanju različitosti i prihvaćanju same sebe. Prvenstveno prihvaćajući samu sebe, mogla sam prihvatiti različitosti kod drugih ljudi. Kod toga da ja zagovaram ovo, ja se slažem s ovim, ja se ne slažem sa ovim, ali u apsolutno svemu postoje odgovori. Dopustiti isto samome sebi, htjet, čut i ono minusu šta je ono istina za vas. To sam pričala u prošlom videu. Koja je istina? Evo sad Mirjam priča sa svima vama i koja je istina ovdje sada za mene samoga? Pitat samoga sebe. Želim čuti istinu kroz riječi koje izgovara. Ne treba svakome od vas sve što ja kažem. Pa zašto bi vam i trebalo? Pa hvala Bogu, pa dosta informacija pokupite kroz dan. I onda još slušate mene. Ali to je ono što, da li ćete otići na razna mjesta koja će vam dati podršku, ali poanta je isto, ok, ja idem sad tamo, tražiti u želji da nađem to što mi je potrebno, ali dolazim tamo otvoren. Znači, vi sad, bitno je da slušate me što govorim otvoreni. Bez obzira što je možda neka većina vas, možda su neke čak i, pa šta znam, sumnjičavi ili nepovjerljivi. Ne bi čak rekla sumnjičavi, nepovjerljivi. Ali kroz to, ok, imam nepovjerenje, a s druge strane, imam i povjerenje. Znači, vjerujem, ne vjerujem i vjerujem. Pa bitno je prvo prigrliti svoje nepovjerenje, da nemam povjerenja, a sad ću tamo otići u želji da vratim sebi vlastito povjerenje, da vratim sebi vlastitu snagu. Snaga, iskonska snaga je u nama samima. Ono što je u tradicionalnoj medicini koje sam izučila od 16. godine, to je bio moj životni put. U želji da spoznam šta se s ljudima dešava, sa ljudskom psihom, sa nama svima, zašto smo bolesni, šta je u konačnici ovaj život i sve te stvari koje su oko nas.
vi u biti kroz sva ta razdoblja, kroz sve te periode svog života jačate. I ono što sam htjela reći, tradicionalna medicina, kaže, centar je u trbuhu. To je naša baza. Tu ste vi u univerzumu sa svime. Ne trebate vi plesati po nikakvim galaksijama, ulaziti u meditacije misleći ili pijući napitke da biste otišli ne znam koliko visoko iz svoga tijela, ne biste li napokon dotakli istinu života, ne biste li napokon upoznali samoga sebe, otkrili nešto što o sebi ne znate. Vi sve apsolutno imate u samome sebi. Svi mi imamo samome sebi. A to tek dolazi kad ujačamo sa samim sobom. Ta snaga kao i mir i ljubav je nešto što na zemlji se konstantno bilda ili ti jača kroz određene stvari. Kao što odemo u teretanu pa jačamo svoje tijelo i gledamo koliko su nam porasli mišići, pa tako i kroz određene stvari koje dajemo samome sebi, kroz uživanje, kroz uživanje, kroz razgovor s drugim ljudima, mi na taj način vraćamo sebi zadovoljstvo. Meni u biti najveće zadovoljstvo jest kad podijelim savjet, kad saslušam osobu i kad možda i nemam vremena, ali u tom trenutku ako me neko zaista istinski zazove ili me pozove ili pošalje poruku, da, onda imam vremena jer se stvori to vrijeme. Iznenada se stvori vrijeme. I nevjerovatno koliko je ono kad pričate sa ljudima, nemate određen cilj ili imate želju možda stvoriti nešto kroz poznanstva, doći do nečega, a na kraju ispadne da ste trebali podijeliti jednostavno neku informaciju, dati od sebe i to što ste donijeli drugoj osobi to dobro, trostruko će vam se vratiti. Zato što je želja, ona iskonska želja za pridonijeti nešto dobro nekome, donijeli ste samome sebi život nazad. I zapravo je to ono što je bitno, mi živimo zapravo da bismo učili o sebi, ali isto tako kako da sebe uvijek držimo u tom balansu i živimo ovaj život kroz balans. Imala sam sad neki dan ručak sa par ljudi i na kraju smo ostali na kavi. Ostala sam na kavi sa dvoje jako zanimljivih osoba. Naravno, ako imaš koje pitanje i vjerujem da si dobila odgovor na svoje pitanje. Ako će biti potrebno, možemo se još individualno čuti. Slobodno mi pišite. Još sam i dalje tu. Bilo je zanimljivo zašto? Zato što se našla osoba koja je jednostavno cilj, želja konzumirati određene napitke i pomagala, jel? Halucinogena pomagala kao što je ayahuasca, ubogaini, sad se ja ne mogu sjetiti više kako se sve to zove, ali ima raznih tehnika i načina, jel, kako da izađemo iz ovoga tijela, na trenutak pobjegnemo van, ali onda ponovno se suočimo sa svojim sobom. I s druge strane se našla osoba koja jednostavno zazire od toga svega i smatra to potpuno nepotrebnim, ali u biti traži savjet. Osoba je tražila savjet, pa dobro, kako da se izvučem iz vlastite depresije, kako da se izvučem iz toga što moj mozak je moj u biti najveći neprijatelj. I sad kaže ta osoba, pa da, ali slušaj, meni je to pomoglo. Meni je to zaista pomoglo. Kaže osoba A da je pomoglo, a osoba B kaže, ma ne, to je smrtno, ljudi umiru od toga, svašta se dešava itd. I sad ja stojim ovako u sredini i slušam jednu stranu, slušam drugu stranu i onako držim neku zlatnu sredinu. I u biti osoba B traži savjet, traži istinsku podršku za samu sebe, a osoba A
uporno daje tu podršku, ali ju osoba B ne želi prihvatiti. Zato što koristi stvari koje osoba B jednostavno smatra nepotrebnim ili zastrašujućim za sebe samu. I dotaklo se u jednom trenutku toga da je osoba A rekla osobi B, čuj, ali problem je tvoj ego, što ne dopuštaš u biti na svako moje što god ti ja kažem savjet, ti si u želji prihvatiti savjet, ali s druge strane blokiraš to jer to kao nije za mene. Znači ja tražim savjet, ali uporno ga ne želim čuti. I kad je došlo do opcije ega, u biti kao osoba A doslovce kaže osobi B, ali ti imaš preveliki ego, prejaka si u egu da bi prihvatila podršku i savjet, jer ja nisam nužno rekao da moraš nešto. Jer to je nastala kompletno cijela, dobro da nije nastala drama u tom restoranu. Jer kad neko u panici traži odgovore, onda jednostavno vi u panici ne možete apsolutno ništa čuti. Vi prvo trebate smiriti tu osobu i doprijeti nježno do nje same, ne bi li ste otvorili to zrno povjerenja. Ajde, tu sam, za tebe sam, u redu, imaj povjerenja, ništa se neće loše desiti. I šta se desilo na kraju? S obzirom da su mi te stvari jako poznate, pogotovo kad vas neko pikne u vlastiti ego, kad vam neko kaže ego ti je toliko veliki, veći valjda od Mont Everesta ili tih Himalaja ili ne znam ja više koje su one planine na svijetu, to bude onako dosta žustro i to može dovesti do rata. Definitivno da. I što sam ja učinila u tom trenutku? Ušla sam u svoje vlastito bivanje sa sobom. Ne osuđujući niti jednu ni drugu stranu, sagledavajući sve kao jedan savršeni balans. Tu je želja za podrškom, tu je želja za isto podrškom, ali jednostavno su isti kao polariteti koji se odbijaju jer se koriste drugačije frekvencije riječi. Doslovce ona osoba kaže čuj me, ova kaže ja te ne čujem. I ono što sam ja rekla u tom trenutku, ja te razumijem te. I razumijem zato što sam prošla sam kroz slično iskustvo. Na taj način kako vi dajete tu podršku kroz vlastito iskustvo, nevjerovatno koliko se čovjek počne otvarati i počne vas zaista slušati. Pa ona je imala već to iskustvo. I ono što sam rekla, u tom trenutku i u redu je da govoriš da ti to nije potrebno. I u redu je da smatraš da za tebe to nije rješenje. I drži se toga. Ono što je tvoj istinski osjećaj u tebi je nešto što te nikad neće prevariti. Ali dopusti sebi prihvatiti sve svoje nesigurnosti i slabosti. Ono doslovce se zagrli svaki put. I ono što sam joj savjetovala sad, od ovoga dana pa nadalje, zadaj si u cilj da želiš upoznati osobe preko kojih ćeš prepoznavati kako funkcioniraš sa sam sobom. Sada si upoznala nas dvoje koji smo ti spremno donijeli podršku na tanjuru, na tacni i otvorili smo ti vrata. Ti si ih htjela otvoriti, nisi mogla, dobila si podršku, dobila si rasterećenje i sad ti kažemo sada kreni. I sada kroz svaku novu osobu prihvaćaj informacije koje ti ljudi govore i pitaj uvijek što je to što kroz sve to ja trebam naučiti o samoj sebi. Za šta mi ta informacija sada zaista treba? Možda je u datom trenutku glupa, ali ako vam negdje ostane zvoniti u glavi i ne možete je se riješiti, znači da je doslovce trebate kao dijete ovako pogledati i reći, ok, šta je to što mi želiš reći? Jer šta je to što meni treba? Jer vaše biće vrišti, ali tu mi je odgovor, pogledaj sada to, nemoj ignorirati. Jer svaki put kad mi ignoriramo stvari, mi se zakidamo za nova iskustva. Svaki put kako meni prijatelji znali reći,
zoveš nekoga dođi na party ili dođi na ovaj sastanak ili na ručak, što god, joj ne da mi se, joj znaš šta pada kiša, pa je sad nevrijeme, pa nisam dobro raspoložen ili ne želim sijati tu svoju negativnu energiju s drugima ili bla 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 bla. Ali u datom trenutku kad vi osobi kažete, ali slušaj, dođi, jer imam osjećaj da možda ti nešto treba, ne zovem te bez veze. Ipak dajete mogućnost osobi, sad donesi odluku za samoga sebe. I kad onda pitate samoga sebe, ok, jel zaista istinski ja tamo trebam ići? Ili u redu da ostanem doma? Najčešće se desi kad odete negdje, što ste pozvani, dobite puno više nego što ste mislili da ćete dobiti. Tako je, eto, moja draga jedna prijateljica dobila tako posao. Tražila žena posao, bila više na mukama, treba posao, treba stan, treba financije nema, doslovce ono na nuli, skoro na nuli, na minusu sa računima i sa svime. I kako je ono dopustila samoj sebi, ok, otići ću na to, a evo idem upoznat malo ljude, kako se ono eureka, svezla me, otvori se, upoznala osobu koja na kraju nešto smo pričali, pa čuj, traži osoba posao, pa frendica traži posao, pa daj vidi jel ima šta za nju, a možeš negdje nešto iščupati i nevjerovatno kako vam se dese stvari. Ili čujete se s čovjekom koji traži nešto za sebe ili za neka svoje želje, jel, realizaciju nečega, možda ne možete vi to toj osobi dati konkretno, a u biti ste joj dali sve ukoliko ste ju povezali sa nekom drugom osobom. I nema toga onda da nemojte si, ne činite samome sebi to. Zašto sad vidi sad evo ja sam pomogao, a kada će se meni pomoći ili šta će meni doći, ne, nego uzmite snagu iz toga. Pomogao sam, osoba vam je zahvalila, niste nužno ništa dobili za sebe trenutno, jer nužno je pod navodnike, niste ništa dobili, a dobili ste puno više nego što ste mislili. Nećete dobiti možda povrat od te osobe, ali ćete nevjerovatnom brzinom dobiti od nekog drugog, samo zato što ste toliko napunili svoj sistem tim dobrim stvarima i ne samo dobrim stvarima, nije poanta raditi dobro ili loše, nije uopće poanta u tim kontrastima. Poanta je da stanete i vidite gdje je to dobro što činite za samoga sebe. Jer kad činite dobro za sebe, zapravo kad činite dobro i za drugoga, vi činite dobro i samome sebi. Kad ste dobro, vi ste spremni činiti dobro i drugome. Ili kad se okuražite, ako ne meni, na primjer, danas nije dan, baš neki je dan i svašta nešto i ne znam ja više šta je sve u sustavu, već nakon par sati ako samo sebi kažem gle, dosta ono, ne da mi se ili neću i ipak prihvatim onda savjet od neke osobe s kojom se čujem, već nakon par sati ja sam zresetirana, vraćena samoj sebi i ostalo je prošlost. Ta jedna melankolija, neka težina, bol i patnje, ne znam nija šta sve ne. Tako da, tako je, čudni su putevi. A kako bi znali reći Božji. Nevjerovatno koliko smo svi povezani i umreženi i koliko, čak imam informaciju, evo, neki dan kaže mi jedna draga osoba, kaže vidiš da nisam sad bio na toj platformi, ne bi upoznao tu osobu koja je na totalno 50. kraju svijeta i ispada, pričamo o životu ko da se znamo 100 godina, ko da smo braća koja smo se srela nakon, ne znam, dugog perioda i sad pročišćujemo jedan sa drugim svoje vlastite mukice, boljke i nikad nemojte žaliti za provedenim trenutkom s nekim. Nekako mi tu dolazi da je to bitno reći nekome.
ne žalite za time, jer provesti vrijeme sa bilo kim u životu je dragocjeno, jer na taj način vi ste ponovno, niste izgubili to vrijeme, dali ste itekako znanja, iskustva samome sebi, pa čak i kroz neke bolne veze, čak i kroz bolne poslove. Sve su to bili dijelovi vaših dubinskih iskonskih želja kroz koje ste vi, zapravo to što ste trebali naučiti je to da znači, želim dobiti snagu, želim dobiti iskustva. Najčešće iskustva dobivamo ne samo kroz lijepe stvari, dobivamo i kroz one ne baš lijepe stvari, ali poanta je da vi ispunite taj dio samome sebi. Nemojte vrištati, najčešće vrištimo, zašto baš sad ja, šta sam ja sad nekome tamo skrivila ili skrivio. Ne, nije poanta u tome. Poanta je da pitate samoga sebe, ok, što je sad kroz ovo svoje iskustvo sam ja trebao naučiti o samome sebi ili što trebam dobiti za samoga sebe. I onda ste samo vi koji doslovce zinete iz trenutka u trenutak, je nevjerojatno koliko se stvari otvaraju. Ja kad kažem, ne znam, ja sad želim o nečemu pričati, nemam pojma o čemu ću pričati, mislim, realno gledano, ja danas nisam imala pojma o čemu ću pričati, jednostavno samo jučer mi je tako bilo u glavi, pa šta bi, i danas je krenulo, pa priče o želji. I rekao, pa šta ću pričati o želji, mislim, želja je jedna široka tema i sat vremena, mislim, prije nego što sam ja objavila sve to, taj live na kraju postao javan, jel? U sve to, mi se samo počele vraćati informacije koje sam proživjela doslovce kroz ni 5 dana. I te sve informacije su toliko bile jake i pa da, ali to je bitno što ćeš im sada prenijeti, što ćeš im donijeti i zavibrirat će svakome od njih. Uskoro ću napraviti, želja mi je, napraviti grupne radionice, jer ono što istinski želim jest da podržavajući vas, isto tako želim dobiti podršku sa druge strane. Bitno je da postoji razmjena, s obzirom da živimo u materijalnom svijetu, ne mogu samo reći da predivno mi je dijeliti iskustvo i informacije ovako sa vama i neizmjerno sam zahvalna svima koji se jave i koji mi daju podršku na način da mi uplate novac ili da se čuju privatno sa mnom u individualnom razgovoru, ali ono što prvenstveno je bitno jest da treba prihvatiti da postojimo još uvijek u materijalnoj realnosti, imamo ovo materijalno tijelo i to su neke stvari koje u biti kroz te grupne radionice definitivno ću se posvetiti svemu onome što je vama zaista bitno. Bitno mi je isto imati dinamiku sa vama i konverzaciju, jer sam svjesna koliko puno znači kad stanete i što je nevjerojatno i zahvalna sam na ovom pitanju koje je bilo, jer na taj način niste svjesni koliko ste zapravo dobili za samoga sebe. Možda ste dobili, možda dobijete najjednostavniji odgovor, ali na kraju taj odgovor toliko jednostavan prožme vas toliko jako da vam pomogne i otvori vam ta zablokirana vrata koja uporno tražite. I eto, javit ću uskoro kada pripremim i datum i vrijeme za svaku od radionica. Pišite mi slobodno, ukoliko treba podrška, ja radim podršku i za firme ili za u individualnim razgovorima, tako da veselim se i svakom vašem pitanju. Nema straha, ovdje smo da razbijemo sve što nas muči, jer zapravo nas ništa ne muči, samo trebamo pročistiti malo vlastiti kanal od svih tih zagušenih informacija ili ti energija, vibracija, kako god želite,
udahnut, izdahnut i krenuti naprijed. Tako da kroz te grupne razgovore neće biti samo razgovori, bit će i malo vođenja kroz intuitivnog vođenja. To je nešto što je dio mene, dio moga života od kad znam za sebe i nešto što istinski želim prenijeti svakome od vas i što prenosim svakome od vas kogod me live sluša. Oni koji će me naknadno slušati uvijek će dobiti nešto od svega toga, ali ipak kad sam prisutna drugačije. Eto, zato mi je neizmjerno drago što sam bila sada sa svakime od vas kogod je gledao u ovom trenutku, koji god je pisao. Sve vas puno pozdravljam. Ne bojte se, ne strepite jer za sve postoje odgovori. Ja dokazala samoj sebi. Tvrdoglava jesam, ali kad uspijete samome sebi dokazati i napokon prihvatiti, dišete punim plućima zaista. To je to. Uživajte mi i pišite. Vidimo se uskoro. Bog!